Yes, ngira ngo rero mbere yuko dusobanura aya magambo mu kinyarwanda mbanze mbareke gatoya mwumve aya magambo buryo yuzuye urwango n'ivangura uyu General Sylvain Ekenge yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ya RTNC, ngira ngo mubanze muyumve hanyuma tuyasobanurire mu kinyarwanda. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que ati nurongora umugore w'umututsi ugomba kuba maso cyane, kubera ko nyuma y'agahe gatoya uzajya kubona ubone mu rugo rwawe haje undi mugabo w'umututsi bamwite mwene wabo ngo ni mubyara we cyangwa se ngo ni nyirarume, narangiza abe ari uzajya uryamana n'umugore wawe bakubeshya yuko ari nyirarume, hanyuma bajye babyara abana b'abatutsi kubera ko ubwabo bazi yuko abatutsi ari bo bantu bari hejuru. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que ati rero nubona umwana ari umututsi bazakubwira yuko umwana nyine yavutse ari umututsi. Yes, ngira ngo rero nkuko mubyumvishe mu rurimi rw'igifaransa ni ubutegetsi rero bwa Kinshasa aho butangije ubukangurambaga burwanya abatutsi, inyitiriro rero ikomeye kandi iteye impungenge. Ibyo rero urongoye umugore w'umututsi ugomba kuba maso cyane, ni amagambo rero yatangajwe n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvestre Ekenge, agaragaza impinduka iteye inkeke cyane. Ntikibikiri rero byoroshye kuvuga ko ari amagambo yatangajwe ku giti cy'umuntu cyangwa amakosa atateguwe. Ibirimo rero kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragaza neza ubukangurambaga burwanya abatutsi bwihanganirwa, bugashyigikirwa kandi bugakwirakwizwa n'inzego z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Iyo rero ubutegetsi bwemerera amagambo asuzugura kandi asebya itsinda ry'abantu bose, cyane cyane abagore n'abana, ntibiba bikiri ubunebwe, biba ari ubufatanyacyaha bwa politike. Urwango rero rwubatswe kandi rukoreshejwe nk'intwaro ni urwango rwibasira abatutsi, ntirwizana gusa, rurubakwa ruranategurwa kandi rugakoreshwa nk'intwaro ya politiki, binyuze rero mu nkuru za leta zerekana ko hari ubwenegihugu bufatwa nk'ubuteye amakenga, nk'ubw'amahanga cyangwa nk'ubuteje umutekano muke. Binyuze rero mu magambo atangazwa ku mugaragaro mu bitangazamakuru bya hafi y'ubutegetsi no mu guceceka kwateguwe ku magambo ateye inzangano, ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye ko hashyirwaho ikirere cy'ubwoba, gukekeranya ndetse no guhiga abatutsi. Iyo rero abaturage ba Kongo basuzugurwa atari ku bikorwa byabo ahubwo ku nkomoko yabo, bakekwaho ihame ry'uburinganire imbere y'amategeko, riba rero risenyutse burundu. Umugore w'umututsi, igitero kigamije umutima w'umuryango, ni igice rero giteye inkeke kurusha ibindi muri ubu bukangurambaga. Ni ukwibasira rero by'umwihariko umugore w'umututsi. Uyu mugore rero agaragazwa rero nk'uhungabanya imibereho, politike cyangwa umutekano. Kurongora umugore w'umututsi bigatangwaho nk'igikorwa rero giteye amakenga ndetse gishobora gufatwa nk'icyaha mu muryango rero uwo ari wo wose. Kwibasira umugore ni ukwibasira umutima w'imibereho yawo. Guhindura rero umugore w'umututsi ikimenyetso cy'umwanzi ni ugushyigikira ihohoterwa ryo mu bitekerezo rifite ingaruka zikomeye, guhezwa, guteshwa agaciro, gusenya imiryango no gushyira abantu mu kaga k'ukuri. Iyo rero iri vangura rigera ku bana, leta iba yananiwe burundu inshingano zayo z'umuco n'ubumuntu. Izi nshingano rero zitaziguye z'ubutegetsi, ubutegetsi bwa Kinshasa ntibushobora rero kwihisha inyuma y'ingorane z'umutekano. Leta rero iboneye irinda abaturage bayo bose nta vangura iryo ari ryo ryose.
uyu munsi rero nta kwamagana ku mugaragaro, nta politike igaragara kandi nta bihano bifatika byafashwe ngo bihagarike ikwirakwizwa ry'urwango rwibasira abatutsi. Amagambo rero atangazwa n'ubuvugizi bw'inzego rero za leta aravuga, ariko nta gusobanura, nta gukosora, nta guhana, ndetse ababigizemo uruhare ntacyo babikorwaho. Ubutumwa rero burumvikana neza, ivangura rero ryaremewe, ku kwihanganira urwango ni icyaha rero gikomeye cya politike. Guhunga inshingano no guhisha gutsindwa burakwiye rero kubivuga nta kwikanga. Ubu rero ubukangurambaga ni uburyo rero bwo guhunga inshingano za politike kubera gutsindwa mu mutekano, ubukungu, mu miyoborere. Ubutegetsi bwa Kinshasa burashaka uwabigwaho, ndetse icyo ko gisigaye ni ugukoresha ubwoko nk'intwaro yo kuyobya uburakari bw'abaturage no guhisha intege nke zo kunanirwa kuyobora. Ariko rero amateka ntajya abeshya, ubutegetsi bugendera ku rwango burangizwa n'urwango ubwabwo. Ibi rero ni ibimenyetso bidashidikanywaho byerekana imperuka y'ubutegetsi bwatakaje icyizere n'ubwemewe. Rero nk'uko rero muri kugenda mubibona, ni abaturage nabo batandukanye bagiye mu mihanda bashaka rero gutanga mesaje yabo, bavuga yuko batumva neza impamvu M23 yava muri uyu mujyi cyangwa se mu mijyi itandukanye yose yafashe, mu gihe abaturage bo batangaza yuko aribwo bafite amahoro arambye kuva aho M23 yafatiye utu duce. Ngira nk'uko mubibona, nta muturage n'umwe washizweho agahato cyangwa se ngo ajyanwe mu muhanda ubwabo nk'uko babyitangarije. Bavuze yuko ari ubushake bwabo kujya mu mihanda banga ndetse barwanya ubutegetsi bwa FARDC bushaka kwirukana M23 cyangwa se buvana M23 mu duce bafashe. Nk'uko rero mwatangiye mwumva iyi nkuru ndetse n'inkuru twatangiye tubagezaho uyu munsi w'ejo, ngira ngo mwabyiboneye yuko Sylvain Ekenge yatangaje yuko bafashe uduce twegereye Uvira, Makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri, ndetse yanatangaje yuko habereye imirwano ikakaye kugira ngo M23 ive muri turiya duce. Ni ibintu rero M23 ivuga yuko bihabanye n'ibyabaye kuri tere, cyane yuko ubwabo begeye inyuma ku bushake mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Doha kugira ngo akomeze atange n'agahenge no guhagarika imirwano mu gihe hagisinywa aya masezerano ya Doha. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe rero, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru tubashakira n'andi ajyanye naye. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Ubwenge. inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Et c'est très dangereux. Moi, je voulais vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions.
Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais